ya here babo tre ya break to abo tre obrefo ba mate na ho anybody dey who here anya me mama ba be kana me so say obrefo hwe na ni se mahwase oboja na pram me eke wu e don no twa me ho hia so ne obi ehunu ni obefa me obekwa komia mikro freestyle obrefo ta me se mahwase me da form odom atwa me ho hia obi adi na ni hwe me omu hunu ni obefa obekwa komia mikro obrefo ba meti no hunu brebre da na te brebre bitia sase wo so eke kan me ho a en from other fact da no mate mabre ke wo me se ye ko de sem kra e ka de se natural wo ba che de se you was soon that ye I can't no crap before me never can what me ha contact ke wo nanso puti me tria muka ma be control cha na de se ka me be hwiase na madafaku amo wa be pijamia na obefo ma be ka atrani ya wotro ke ma hwiase entrese eye me kunidi abefo ma ka chose se me hwiase na entrese me da ho edi mani ahwe me akasa kasa ma hye me hodre ke ma be ka me frijam na studio me tomu awo aya hodo ma be ka la metro na asese nkora o se me do ka kamba me tria obefo ba na wo be di important ana o se o be shama tare ke wo kwatre kwa me se ubeti media ma be ka metro se kwatre kwa timudi wale honam ta refo e ka me ho koduma ye baja amasati wo obia etu hu frene ba ede na sie e pese mitie akonfo otwa ne ho watifre tak e futuro no anaka sankaseko hunu no eye komo e hwa ye fita akonfo odinasa eye boko obi ani asem se fifre tu na yetu pada de gono so onya de nkunimbi na so brafo ba baka me ho asante eye miya me ni abusia krache hunu miya aya ye kom twetwe me honsem na me de me moka na matwiaka na me ka na me chose moka ni sem kra yeah mona mosie na mo twetwe na mo so ewo bo komwa ni e bedru na dru ni o ma me ka na me dro ya bahwiase enye wo ko ni na frise ka me beda ho na wa ba beja mana kingu me doka kama mitria wa nkasa ni ya ubedi mpo ho ade ya akwatre kwa so si be fragment tomati ewudine wa nkasa da akwa ni ya ubedi mpo ya shake kuna na keka me honsem